misantony manokagna natonga izy andapa tantara mipetraka fandapa ny lapa tany mamokatra tany miavaka mahay mandray vahiny tsy magnavakavaka efa tonga lera tonga ny fotoagna mila mivoatra andapa mila fandrosoagna andapa andapeya andapa andapeya andapa andapeya andapa andapeya ninendapa andapa andapeya andapa andapeya andapa andapeya andapa andapeya tinendapa. Le président de l'association Zankandapa, Kenny Fleur de Lys, il est là parmi nous. Lela tsimiavongo tsutra satumora mahema pitambatizi na mbola tanora mahemi tantanyizi mahema pivota vizana mandusu tieni yalentsikaowata andapa andapeya andapa andapeya andapa andapeya andapa andapeya ninendapa. Le grand auteur-compositeur international Zouk Vunza Vomoviara. Andapa andapeya andapa andapeya andapa andapeya andapa andapeya tinendapa. Le meilleur arrangeur à Madagascar, Sam Emilio Stefano Flogino, Molazan Kandapa Kua. Andapa tieneya andapa tieneya ninendapa. Metsara tananganolo nine andapa metsara tananganolo nine andapa. Mandala bloko na kata miakatra pitsinjovagna emanitsinintse miditra andapa emanitsinintse miditra andapa. Zahay Zankandapa vavengy. Merci président Kenny.